Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biagita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama ngaing kaipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak anaayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmulaang ti mabirbirukan da, at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 a kakabsat ko. Hapag hustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaang kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng ka nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat adan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kanwa makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom amabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumurot? Anya? Insan, kabailan ta nga taaya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sabagay. Sige insan, sumurot ak ngarud ken ka. Ay ti saludsud, palubusan na kangata ni auntie kani uncle? Makaamuditan insan. Ibagak tulatan ang agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod insan. Sikati makamo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta mapan. Sige matan atatang. Palubusan dakon. Pinalubusan naklang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisan namang palubos kanya. Femianak ko. Ubing kabay. Nakadadayo ti kunam apapanam.
Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan ba isa? Kadwak matinsan Yuli? Ang manak ko. Tatang, agurno nga klaang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang kadag iti masapsapul dito'y balay. Wen, adak di tananak ko. Ang agduma tibiyang iya syudad kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kiniin sa niyoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yung asirkin nyo ijay. Ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te. Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dadya nga Samsung brand ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. Kasanungan agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad ang nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taas si dagti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti palda sota. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito isuot ta ita. Ay, anya ka di insan. Talaga kan wakas ta. Hindi mat ko na pa ni mamita masapo na poskul ti make-up. Tapno sana basta maikat. Ay, kano danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awanton make-up ta? Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga wala daw ta. Sa pa'y first night ta ita. Ang mga agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-ngatumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan tanang itugot ang iti chinelas ta. Ay, kasta unay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw ijabar. Nagpudot iti kudil. Sakit nakapigpig sa TV joke. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, JRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalang mo dayta saan ka di? Sa bagay, one matkit di easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitaan! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Maturog tan. Iti kasta, makainanatamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty intong bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa kayo mauawag? Katno kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at lang ka dahi ti kasasaan na ijay. Nasaya at mat kano lakay. Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet mat kano ti busda. Dahil kayo nasaya at nga ron ano kasta bagay. Agam sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga.
Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro, lakay? Nasingpot-mat ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi mo dyan ang tabakan. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, uwan nga rod, lakay. Ang saan na bale? Paawidan tantumat laang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, una pa ka. Ikarigatan ta pagadalan na kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl. Apa insan? Kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Oh, kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti may sa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. Oh, apay kitin nga nyagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana ul na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anat ka ijay, di kag pangadwa mangawag kanya if there's a problem, yes? Wan, insan, kat agyaman ak unay. Ay na, awan na nyaman na insan. Siyak tinangawis ken ka ditoy, iso akargo ka. Sigurado asyak ti papasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kumawan. Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bakay. Sabay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana matadahil lagi ti mula tayo. Uwan nga rod, lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel lagi ti mula tayo ama isken man eh. So apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon, lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pa'y. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Ay, nagsweldo siguro eso nga agpawit man ay. Mabalin akasta, lakay. Dakkel mo ta katulungan ta ni Femia bakit? Nangrona ka dagiti masapsapul iti balay. Ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punto tayo tabakay. Ibagam kinkwa na. Tandi na ipawit amin di kwarta na. Basapul nga gurnong mo't at. Iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpat ko launay insan. Oy, nagadumatibag nga awit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun? Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka insan. Kumusta mat nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, kat buhay doon niya, insan. Naging joy akidi kasta unay. Ay, talaga? Wen insan. No bumangon iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglaba kan agplansya iti bado. No kayat kumati ag shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations! Kasano? Sumbre kamit lang nga rutinton rabi Japan? Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kayat ama ibus ti urnong ko Ay!
Well, tama ka, insan. Oy, Femia, itay nakapay amat matmata dyan naka-table mo, oh? Wan nga rod, insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na. Balo, insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwarta man nun! Oh, insan, aging impake ka man nun. Naku namon, insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka, insan. Saan, insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Ay, hala. Saan ka nga ta delikado iti day, Jay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na, insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko. Don't worry, insan. I can manage. Ay, uray saan kan san asumurot iti daya politiko, insan. Ay na, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang nabulan ti palabsan, agturpuso ni Vina iti kolehiyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Andiyan nga tanu paawida mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno, makaisaganan ka nagiti masapsapol na para iti panaginrol na intun umay pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehiyo. Kinabailan tamot ang pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso ang mamate akabailan tamot lang ang apaggidanan ni Philip ken Femia iti kolehiyo. Sa nabalik, tabulan lang iti palabsan, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanakta. 2 taon mo na sana nagaw-awid. Sa bagay, dakkel mo't ngagpaiso ti ipaw-pawit na. Iso apatsak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabalin akas na bakit? Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam kinkwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita, insan Uy, fresh na fresh. Siyempre insan. Ay, kumusta kayon ka ni Mr. Politiko? Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kami. Kasinsina mi lang di na panabulan. Ay, ganun. Agsubli ka man ng iti bar? Wan, insan. Ang amasan pa'y nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay laang. Kasangay ni tatang into no maya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kas jay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakbat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamot pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado ang maragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaad ka di apalimet, ti maipapan iti trabaho ta. Wen no ipudnungon ka da kwada. Awan panggap ko amang ibaga, insan. Sigurado nga min apagawiden da, no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagam nga ro, ti agargaraw into nagawid ka Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidak. Ay na, ang yaman ang unay Femia ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para iti inaldaw masapsapol dito balay.
Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanong ti panagadal mo no kung nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya? Ha? Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. Ang anak ko, masayasayat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at anto man may pagpanakal mo Pudno ti kino na ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang nalaang nga ituloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha? Pimya. Inyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya? No kasta, diretso titurog ko iti nagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, naranakan ka ititurog insan. Kandimat ko na, ama di ti bagbagim. Awan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Okay aklang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manual dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, ama ano sa bali daitan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Insan Yoli. Apa kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugak. Anya? Sino iti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na mo sino kadakwada. Ala, anyang iti plano mita? Agawid ak pailang ija probinsya. Ijayak pailang aging nga ipas ngay kutiin inawag. Agsubli aktong apaman na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsubli kan tupay iti kasto a klase iti trabaho, uri adan ton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo ka ni Junjun ha? Ay, talaga ka di kan malapdan anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akong dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguron dayta amang biyag kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaulak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid, tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidem. Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami ka ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Amo minsan,
Makaalakak man kang ka. Ha? Iti kastoy, a klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang ti agrosaryo, kan agnubena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kastoy a klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak adumdum ngag ti Diyos kadag iti napasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Amangan no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka iti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Saanan? Okay aklaan. Nalinis da ita. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwang. Agyaman ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa ditoy. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbaan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Sika ngay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Kwa? Ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay. Katagyaman akmanan. Oh, adto'y ti panyom. Femia. Femia gayam tinagan ko. Jessie mo tinagan ko. Talaga mo't nga isublim pa'y lang agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Ha? Dahil talaga ayaw. Sure. Manoabulan mo din nga gara-armakin ka. Napudnuak matken ka Abay, di na ka di pa isong batan. Jessie, di nakpayamaam mo. Amangan no maamuam to tipuddo a kinatao kat di kanton agpakita a pulos. Ay tan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nginarakapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa abar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalay ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutan ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa'y. Ay etin ka, Femia. Sika ti babaya kaya't ko makadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak a ginatang, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie? Agyaman ak unay ha. Itian niya? Ngamin, inayat nak itinapudno. Saan lang ang asyak? No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin mo ka din ama-amuan?
Dua tikid daw, wano kararag ko idi. Umo na, sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugit ako na ya klase ti babae. May kadwa, sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat si kaday ta, Jessie. Iso apagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinalsuana. Wen, Jessie, pudno unay dayta. Ay eten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawis akmat ang nagsurat tapnoin nakibingla ito'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may sa aklaang nga anak, nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawa am ti agunayan ako, tani aldawan. Ang mga numala daw ka ang mapanag-eskwela. Wan, nana. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang atilabay mo, wan. Balunam nga mintayin lambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko idi kalman. Ita, ugot manan. Ay na, anusam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tanoad datangdan ko itama pan makilabada. Gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalonom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan manan balon ko a kwarta. Awanan ako. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartak itay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nana. Ala, agawaam nga ro ti mangan tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papa naman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. Ay kay mapanak ka anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ila ko kabuti kay landok. Isaganak labi ti bisikleta. Rumarak bitay. Sige, tatang. Umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaammo amang isara dito ibanay. Mapanakon tapno masapa ak ang makalaba. Wan, anak ko.
Maisyo dita. Mais. Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuon ng mais, anak ko. Nabanugak na. Agi na natapay. Nagsakitan ti unok anak kasusuon iti kagudwa sa ako mais. Mabiit na ang ngarot na ibabakmat ti awit ko. Op. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit, anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wan, talaga anarikat, anak ko. Iso asika, igaud mo ti ag-eskwela, wan. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang, ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pa'y! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang rupot kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talaga mat ngamin ang masapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam mi ita. Iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlaang? Siyempre Tibilin ko, Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararag, kinya Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, nanang? Ala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam ti agi examuan. Wen, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang kado ti tao di tabalay. Partakak pa'y ti magna. Dayjay ni Lolo. Asit gyak man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apoka. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kaya tiyo asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito, pati ulo na itibato.
Ngay sumatan, tigapanan ti pandagatayo na po. Saan? Saan na pudno day ta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan. Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Merel ka kaya iskwilaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Hanya pa nga itiserbi na gito'y test paper ko. Itatawan mata ni nanang ko. Apo. Kasanuwag pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kaduwak ita? Awan mata ni nanang. Apay nga'y Lolo. Kaya, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tandaak pa'y mo'y. Aging si bibiyaga, ikare ka di ka baybayan, apo. Lolo. Masakit man, namnaskan nga aklunan tag-awanan ti inam, apo. Nalabay nga ginggalaan dito tinted ti Diyos, abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam nagit assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Itikas ta, mabibit amalpas. Ala, ikang garo di makambo, apo. Malmalpasa magkindi na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Itikas ta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jak lamon. Amangan no may sakmatan kadagiti ubing nagkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan may, tabaybayan ka. Ke anak na ka anak ka. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno ay iwanan ka. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarit nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Daita mag, ti unay-unay day dinanang mo. Saan ka day? When, Lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, huwag na po. Nasirib ka mag. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti skolar. Day, apay agsangsangit ka nagawid apaw. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak ngamin dagiti kakaiskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawa ng tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alaklakayudan kayo kanon. Kitdandanin ti hapit yo. Kasta ti kunadaking ka po. Uwan, Lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achitarak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal exam mi. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo dapat patulan. Ag-eskwela ka kaya na imbag. Di ka makiapapawan. Lolo,
Sana bale, tasana maturog ti Diyos, apok. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti pagpagadam, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagribribiyom, tunggal parbangon ka bayatang agluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napokwan. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tinapoy. Anya nga nga tiluto ka masida. Yapo! Yahoo! Adan ni Lolo. Apok! Ay, anya tararabidam. Apayan nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tinapoy, Lolo. Ay na, nagsaya tingin kasta apok. Apag gusto, aday nyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga nagsaramidin sa apok. Anya nga itanyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin ni Tinapoy. Tambangan ka na po. Lolo, agi na kayo mat ngamin Saan puro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay, adayo iti bagis dito, yapo. Nasken, nagtrabaho tanusan, awam magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrep, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa iti mapasamak kada kayo. Ay, di nakapakadanagan na po, kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Tsak lakit ti kabailan, no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sa anak nga rodin na rumuar. Kasta nga min Hirumbang nga ramidan niyo kat aginana. Saan na bale? Agswildo ak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Ken gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Mangga uang, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog samat. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak paitan. Kasanuak paitan tagmay-may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunaknudin akon mailang sinbalasang ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ak, Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apaman amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag dinangag mo, iha.
Ang kasanod ti panagadal ko, Ninang. Di kag danag. Ta siya kung ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mo't anadagsan, dagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka lang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kaya't ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang day ta iti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na iha. Kinapudno na. Imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak nakapan idinatay. Gaputada aki ti Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na. Nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka di, Ninang. Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kung ti makaambukan ka. Basta agadal ka kuma, anaimbag. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan, mama. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan ti makan. Wow! Nagadumat ti nakadasar amakan iti lamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Para iti kasagay mo dahi iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsen pas ka kumawan. ha? Kalayon mo lagi pan dagiti ibilbilin tay tinanang mo. Wan, Ninang. Pasagaw unay kas iti panagipatag dayti Helen ka. Husto, Ninang. Di yun pilitan ti agsao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Kuwela ka. Dahil pag iha. Uray anya. Di pasamak. Masapol. Makagradual ka. Wan, Ninang.
Ikarim kanyak nga agis-kwela ka asa imbag. Waninang, ikarik na ita kada kayo. Agiya malak. Ninang Irene. Doktor! Tulungan da kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakkan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat-patag ko itibiyag. Kasanuak pa'y itan. Rhea. Kasanuak pa'y itan. Naulpit ka. Naulpit ka, unay. Apay asyak ti makalaklak ang itikas doy. Apay! Napunpunno nga na Diyos. Isublim tinalam apyag nagitipat-patag ko. Isublim! Imo na tinag. Kalpasan na nilolok. Ita, nimat ninang ko. Asino ba'y? Asino ba'y ti sumaruno? Ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kasta nga agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manan, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti patpatag ko itibiyag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa'y tinakapasamakan ti kasjay. At day ka manan. Pudlo ang sakit. Gamnas ka nga klo na munti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para keng ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panubok. At di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At to'y ti pasbok, Rhea. Dahito'y may isa, para magkanyak. Nakitak dagito'y ti silid ni Mama. Panagkunakan, kat sigodan nga darikrik-naan ni Mama, ngam tinalang imbang paga. Insagana na amin dagito'y para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya. Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagay at daytoy iti inam, banag at di na imbagbaga. Gaputa saan kit nga rodamay parbang. Nagtrabaho daytoy iti abroad, iti mano atawan. Aging ga na ilawan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikok. Iti panaglabas dal daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kina Auntie Irene. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namutan ang mama, tiyawag ko kenkwana. Anya. Idinadamag na Auntie Irene anatay ni Lolom,
Nagdesisyon dahi tayo mapan ija lugar yo. Tapno mapan nakalain. Isungad da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dahi ta ti pudno apakasarintaan ti biyag ta, Rhea.